ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rutende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 26 mu kakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza n'imirwano ikomeye yatangiye mu rukerera rwa kare kuri uyu munsi wa gatandatu mu bice bitandukanye, ndetse akaba akoreshejwe uburyo budasanzwe tactique spéciale itumye FDNB yongera kwigarura ibice bitandukanye byagenzurwaga n'iza Sarambwe mu bice bitandukanye hakoreshejwe tactique de frappe inclin, aho ingabo rero ziri mu mutwe udasanzwe forces spéciales zinjiye ku butaka bwakoreshwaga ndetse bwagenzurwaga n'iza Sarambwe, bakaba bakoresheje passage clandestine, inzira y'amayobera itamenyekanye. Turababwira mu buryo burambuye yuko ibi bimaze gukorwa, turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibimaze kugenda bitangazwa birimo communication sécurisée zavuguruwe mu buryo budasanzwe. Turanyarukira ku musozi bayitwa Gahwera agace ka Kivumu, turabwira base y'iza Sarambwe yabaga yitwa Sakaganda yamaze kuwa amateka. Tubabwire kandi igice cya Musika nacyo kiberemo operasi idasanzwe, turebe ahitwa Sangano rya Nyamasheke, tubabwira ahitwa ku mupaka wa Kibimbi ibimaze kuhabera. Ntabwo turi buze kwibagirwa kubabwira ibibere ku gice cyahitwa Bukonde cyari cyarahinduwe ibirindiro bikomeye by'iza Sarambwe. Ibi byose rero bikaba bimaze kuwa amateka muri iki gitondo. Turaza kandi kunyarukira mu buryo budasanzwe tubabwire rero ibijyanye na tactique du sprinte uburyo bw'iriko buribonekeza. Hari kandi operation enterrée nkuko bigaragara. Turaza kandi kubabwira assaté silencieux bimwe mu biri kugenda zibonekeza. Turaza kandi kubabwira bimwe mu bikomeje kugenda bikorwa bifitanye isano na operation zikomeye ziriko zirategurwa. Turaza kandi kunyarukira mu makuru akomakomeye turebe icyo DEMIAP ndetse na Service Nationale de Renseignement bamaze gutanga muri raporo ikomeye yinjijwe muri GD ya FARDC ndetse na FDNB bijyanye n'ibikomeje kugenda bitegurwa n'iza Sarambwe. Oro bitangazwa ko DEMIAP kuri ubu yamaze gutahura n'andi makuru akomeye y'umugambi za Sarambwe zifite ibizwe doctrine de recranage patriotique. Biro bikaba bikubiye mu biri gutegurwa ndetse bigiye gukorwa mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na surveillance thermique, iri ni ikoranabuhanga ridasanzwe ryazanwe rigiye gukoreshwa muri drone. Turaza kandi kwinjira mu makuru akomeye ajyanye n'ububanyi n'amakungu, turebe ikiswe diplomatique decoy ibikubiyemo ndetse n'uko kuri ubu bikomeje kugenda byibonekeza mu makuru akomakomeye arebana n'ubuzima bwa munsi. Turaza kunyarukira mu gisagara cya Uvira tubabwira uko operation ikomeye yo guta muri yombi abakoranaga n'iza Sarambwe ikomeje kugenda itunganywa mu buryo burambuye. Ntiwibagirwe niba ari ubwa mbere dukurikiye Ufyonde sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomakomeye arebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura inkuru yacu ntujye kure. Mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu twigenekerezo rya 26 mu kakaro 2025 ingabo z'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi FDNB zagabye igitero gikaze mu gace ka Minembwe mu majyepfo y'intara Kivu y'amajyepfo. Iki ni igikorwa cyakozwe ku bufatanye bwafi na bamwe mu basanzwe bakorana n'ibi bice, kikaba rero cyagenze neza mu buryo budasanzwe. Bikaba bivuga ko rero cyatunguye bikomeye iza Sarambwe ndetse na Twirwaneho. Iki ni igitero cyabaye igikorwa cya gisirikare cy'indashyikirwa cyane hakoreshejwe tactique spéciale. Aya nama yari yihariye ya gisirikare atigeze akoreshwa na rimwe muri iyi ndwano FDNB na FARDC bamazemo iminsi. Harimo rero ibintu bitaramenyekana ndetse bivugwa ko bizakozwe mu buryo bwakoreshejwe mu ikoranabuhanga rigezweho bijyanye n'ubutasi bwakozwe mu gihe kirambye. Biravuga ko FDNB yakoresheje ingabo ziri mu mutwe udasanzwe forces spéciales zingiye ku butaka bwari bufitwe n'iza Sarambwe zikoresheje uburyo bwo gukoresha passage clandestine, inzira z'amayobera zitamenyerewe. Zikaba rero bivuga ko zatabaye abaturage ndetse zigarura utundi duce twinshi mu gihe kitageze ku minota igera kuri 30 nk'uko rero bigenda byibonekeza.
amakuru yibanze ari guturuka mu nzego z'ubutasi yaba ku ruhande rwa Service Nationale de Renseignement ndetse na Service Nationale Agence Nationale de Renseignement Kinshasa ndetse na DEMIAP Detection de Antipatrie ibikorwa bijyanye n'ubutasi biragaragaza ko amakuru y'ibangari akomeye no ko ari gukorwa ikizwi nka tactique de diversion, uburyo bwo kuyobya umwanzi. FDNB yohereje igice kimwe cy'ingabo kigaragara kiri kugaba ibitero mu buseruko bwa Minembwe, maze bituma izasarambwe hakorerwa ikizwi nka mobilisation nyinshi y'ingabo, ariko iki gitero nacyo cyabaye ku ruhande rw'amajyepfo ashyira uburengerazuba hari hubatse base tactique zizasarambwe. Kuko rero amakuru tugira bivuga mu gushimangira iki gitero, FDNB yakoresheje ibikoresho bihanitse birimo drone de reconnaissance. Izi ni indege zitagira abapilote ziri gukoreshwa mu gukusanya no kugenzura ibijyanye naho abarwanyi baherereye. Hari kandi vision naturelle, ibi ni ibikoresho bikoreshwa mu masaha y'ijoro, bikaba bivuga ko bizifashishijwe mu kumenya neza abarwanyi bari kugenda bihisha. Ibiro bikaba byatumye umutwe udasanzwe w'ingabo z'u Burundi uzwi nka komando ushobora kugera kuri base y'izasarambwe. Bikaba bivuga ko rero ibi bizabaye mu buryo butunguranye, rero babasanze aho bari. FDNB kandi yakoresheje uburyo bucya bwa militaire insecrement kuzenguruka umwanzi w'ingabo zabo za satire site yitwa Sekaganda mu buryo bwa triangle tactique. Ibiro bikaba zabaye inyuma y'iperereza rikomeye rigaragaza ko icyo gice cyari kiri imbere imbetse, bigaragara ko kigaruriwe n'izasarambwe bahashyize intwaro, ariko birangiye nabi. Amakuru yahise atugeraho none haragaragaza ko bikomeje kurushaho gukuba ibikorwa by'ingabo bagakoresha communication sécurisée, riri itumanaho ryihariye ryizewe ryifashisha radio karute, radio zidashobora kumvwa n'umwanzi. Kandi buri tsinda ry'ingabo ryari rifite mission independant ariko izihuza n'inzego zitanga amakuru. Kwambura izasarambwe ibice byose biri kugaragara kuri axe ya Kivumu n'ahitwa Mushirika. Nk'uko amakuru atugeraho biravuga ko rero ibi bigezweho, imisozi igera kuri 7 mu gitondo cya kare kamaze kwigarurirwa mu buryo budasanzwe. Amakuru atugeraho aragira ati muri iki gikorwa FDNB yigaruriye ndetse igarura n'abaturage mu bice bitandukanye birimo umusozi ahitwa Gahwera, ahitwa gace ka Kivumu, ahitwa base y'izasarambwe, ahitwa Sekaganda, agace kahitwa Musika, isango rya Nyamasheke, umupaka wa Kibimbi n'ibindi bice. Icyakora rero biravuga ko ubukonde bukiri kugenzurwa n'izasarambwe. Ibi bice byose byigaruriwe bikaba rero bigezwe muri operation ikomeye maze iminota 30. Bikaba bivuga ko bizatangiye ku saa 9 bigera ku saa 9:30 z'igitondo. FDNB yamaze kwigarura ibi bice kuko rero ari operation yari yateguwe mu buryo bwa gihanga budasanzwe. Ni mugero bivuga ko abaturage bo mu Minembwe batangaje ko baruhutse umutima nyuma y'uko babonye FDNB ifasha aha, kuko ro bari bafite impungenge z'uko ibitero ushobora kugwamo abaturage. Bamwe mu bashyigikiye FDNB baragira bati iyi ni insinzi yacu twese, twari tumaze imyaka 2 tutasinzira neza kubera ko twikangaga ko imirwano ishobora kongera kugaruka. Benshi mu basasanguzi baravuga ko operation ya FDNB irimo gukorwa mu buryo bugaragaza ubushobozi n'udushya twinshi twazanwe, ibintu bitandukanye n'ibikorwa by'ingabo za FDNB, aho bitero bikunze kuba birimo akavuyo kagenda mu buryo bwa buhumyi ndetse no kuba rimwe na rimwe bitagera ku nsinzi mu buryo bworoshye. Tactique ya FDNB yakoreshejwe izwi nka tactique de surprente, uburyo bw'inzoka, aho ingabo ziba zifite inzira zikuzimu zikayiba zishobora kurasa zitagaragara. Ibyo bikaba bivugwa ko ari byo FDNB yatangiye gukoresha. Hari kandi operation enterrée, kuzingira impande zombi, aho bitangazwa ingabo ziri mu bice bitandukanye zikomeje kugenda zirwanira mu mpande ebyiri mu rwego rwo kugira ngo bace intege umwanzi, ibituma batamenya aho barwanira. Hari kandi assaut silencieux, igitero cy'ako kanya, igitero gitangizwa nta rusaku kigakorwa
nijoro cyangwa mu gihe umwanzi asinziriye. Biravuga ko ayari amwe mu mayeri akomeye FDNB na FARDC batangiye gukoresha bitandukanye no mu bihe byashize. Iyo operasiyo ikaba yagenze neza ku buryo yahaye FDNB isura nshya muri iyi mirwano ikomeye, aho rero abasasanguzi bavuga ko ibi bizwi ko bishobora kuza gutanga intsinzi ikomeye. Biragaragara ko FDNB kugeza ubu iri gutanga isomo rikomeye mu miyoborere y'ingabo ku rwego rwa Afurika mu bijyanye n'izo operasiyo zikomeye, aho bamaze kuba bakimakaza ibijyanye na intelligence militaire, ubutasi bwa gisirikare, equipement de pointe, ibikoresho bihanitse ndetse n'itumanaho ryo ku rwego rwa nyuma. Uko biri kose abaturage bo mu bice bitandukanye bya Sud Kivu baremeza ko iyi FDNB ikomeje gukora ibyo batari barigeze babona, bakaba bavuga ko kuri ubu ngubu rero bakomeje kubona ko ari icyizere ko intsinzi ishobora kugaruka. Urugamba rwo kwisubiza ndetse no kugarura umutekano muri ibi bice bikaba bigaragara ko rushobora gukara mu minsi iri imbere. FDNB binyuze umuntu wazangabo irongoye izindi ikaba rero yatanze ubutumwa bukomeye ku rubuga ruhuriraho intwazangabo. Ubutumwa twabonye buragira buti: turi hano si ugushaka kwigarura ubutaka, ni ugufasha abavandimwe bacu b'abanyekongo kubona amahoro n'umutekano. Turahagurukira ikibi kandi tuzagitinda kugeza ku ndunduro. Ku igenekerezo rya 26 Mukakaro 2025 uzibukwa nk'itariki FDNB yatinze urugamba mu bice bitandukanye byegereye Minembwe, ubwo igisirikare cya FDNB cyazaga gufasha FARDC urugamba. Uro ni igihe cyo kuba bakora, ikavuga ko ari intangiriro ikomeye. FDNB yerekanye ko irimo kuzamura urwego rw'ingabo z'umwuga muri aka karere ka Afurika. Ibi byose biri gukorwa kandi bigenda bigaragara mu gihe umutekano ukomeje kugenda ushidikanywaho. Bamwe bakavuga ko bakeneye ko ibintu bigenda neza, ndetse abandi bakagaragaza ko hakenewe imbaraga ndetse n'amavugurura kugira ngo urugamba rukomeze kandi rutange umusaruro. Hagati aho rero hari andi makuru akomakomeye yatanzwe muri shete. Aya nayo ubutasagaragaza umugambi ukomeye biri gutegurwa n'izasarambwe bihabanye cyane n'ibiganiro bimaze iminsi bibera i Doha muri Katari. Ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025 ibirori byishyirwa ku mugaragaro ry'amahame aganisha ku masezerano y'amahoro hagati ya leta n'intwaro rusange ya Kongo n'ihuriro AFC bakaba barabikoreye i Doha, basinya amasezerano akomeye. Byasagaro n'igitangaza ku mateka y'akarere, ariko uko iminsi kugenda ishira amajwi menshi aragenda yerekana ko ibyitwaga amahoro bishobora kuba igikoresho cy'urugamba rushya rusobanutse kandi rushobora kumara igihe gikomeye. Yewe murabizi ko intambara ni igisubizo cyo gutsindwa kwa diplomasi. Reka tuje ku munsi w'ejo hari kuwa gatanu ku igenekerezo rya 25 Mukakaro 2025 nibwo AFC yaganiriye n'itangazamakuru mu gisagara cya Goma, itangaza ko ibyo yita politike nshya yo gusana igihugu, ariko yiganjemo amagambo asobanutse ku mugambi wo kwinjiza igisirikare cya leta FARDC. Umunyeshyamba abarwanyi bizasarambwe bagomba kuba igice cy'igisirikare cy'igihugu mu izina rivugururwa. Rene Abandi, umwe mu bashinze izasarambwe akaba n'uhagararira ihuriro muri Katari, yagize ati: abasirikare bose ba FARDC bazinjira mu ngabo zacu kubera ko dushaka kuvugurura iki gisirikare. Ibi byahise bituma inzego z'iperereza n'ubutasi zose, yaba ku ruhande rwa Kongo muri G2 ndetse na DEMIAP ndetse na FDNB y'u Burundi ndetse na Service Nationale de Renseignement, zihutira gukora isesengura ryimbitse ku buryo imvugo ari itangiriro y'intambara ya mbere ndetse ishobora no kuza gukomera mu buryo budasanzwe. Raporo yihariye yasohotse y'amapaji 73 yashyizweho umukono n'inzego z'iperereza za G2 na FARDC, FDNB igashyikirizwa leta ya Kongo ku igenekerezo rya 23 Mukakaro 2025. Ryagaragazaga ko AFC ikomeje gahunda yayo y'igisirikare ibinyujije mu isakazwa ry'abarwanyi mu bice bitandukanye by'amajyaruguru y'iki gihugu, cyane cyane muri Rubero, Rucuro, Ibeni ndetse no ku mupaka wa Ituri. Ibikomeje kugenda byibonekeza. Iyi raporo iragaragaza ibi bikurikira. Iravuga ko abarwanyi bizasarambwe binjizwa mu bice bya Kasindi, Nobili bahinduye imyambaro bakigira abaturage. Biravuga ko kandi hari gahunda yo kwinjiza abaofisiye bakuru ba FARDC
binyujije umutwe bizasarambwe mu izina ry'amavugurura bakabikora binyuze mu biganiro by'Idoha. Abarwanyi ba bizasarambwe baravuga ko bari kwigisha amasomo yihariye y'intambara za nyabwenge mu mashyamba yahitwa Canzu na Runyoni hakoreshejwe abarimu bakomeje kugenda bagaragara ko bafite uburambe mu bijyanye n'intambara. Bivuga ko ari abacancuro b'abanyamahanga izasarambwe zishobora kuba zarazanye nk'uko amakuru ahari abisigura. Mu yandi makuru arakomeza agira ati muri ibyo biganiro bibera mu bice bitandukanye, Mbonimpa Benjamin umunyamabanga uhoraho wa AFC yavuze ko badashobora kuva mu bice barimo kuko ari wabo. Yagize ati tugira imiryango, amasambu n'inka, mushaka ngo tujye he? Nta mbaraga zizadukura hano. Iyi mvugo yasanze ibyo raporo ya Demiape yise doctrine de ancrage patriotique, gahunda ishingiye ku umenya uko izasarambwe zigomba guhindura isura. Ikaba rero umutwe uzwiho kugarura amahoro ariko wubakiye ku gusigasira aho wigaruriye ukaba rero warinda igihugu. Demiape ikaba yaburiye ko iyi doctrine ishingiye ku migenzo y'imiyoborere y'inyeshyamba za CNDP ndetse na RCD ziyagiye zikora kugerageza kuba bakora imikorere nk'iyi, kagaragaza ko bakoresheje ubutasi ndetse baza kugenda bangiza igisirikare cya leta. Nk'uko rero raporo yatanzwe muri JD i Burundi bishingiye ku byakusanyijwe ndetse byatahuwe na Service National de Renseignement, ikaba rero ivuga ko kwigenekerezo rya 24 Mukakaro iyi raporo iragaragaza ko ari ibikorwa by'ubutasi bw'amasosiyete mpuzamahanga n'abantu bafite inkomoko mu karere bigeze gukorana n'abahoze mu mutwe w'izasarambwe basigaye bari mu miryango y'abakire bo muri diaspora harimo Canada, Norvège na Swede. Iyi raporo yemeza ko hari amahugurwa y'ibanga yateguwe mu kwezi kwa Kamena ndetse no mu kwezi kwa Mukakaro 2025 ahitwa Nyamirima n'ahitwa Rusiroro muri Cangerero, aho abarwanyi bahawe inyigisho zo kuba basibanganya ibimenyetso no guhindura uburyo bwo gukorerana n'abaturage. Ibikoresho bishya by'ubutasi byatanzwe mu buryo birimo drone de surveillance thermique zifite ubushobozi bwo kugenzura ibindiro bya FARDC nijoro. Bikaba rero bivuga ko izi zigiye kuba zahanurwa kuko arizo ziri gutera ibibazo bikomeye muri aka karere, kuko mu gihe inyeshyamba zifite ibijyanye no kugenzura ikirere bishyira ibyago bikomeye ku gisirikare cy'igihugu. Mu gihe Qatar yitabiriye ibiganiro nk'umuhuza mukuru, amakuru ari gutangwa na Service National de Renseignement remeza ko iri huriro risa n'iryatangiye gahunda yiswe de diplomatique decoy, aho rero bakoresha imvugo y'amahoro mu ruhame ariko inyuma bakubaka igisirikare gishingiye ku mahugurwa y'ibanga no kwinjiza inyeshyamba mu ngabo za leta. Angola ibinyujije mu itsinda rya SADC yakurikiranye ibimenyetso by'uko amasezerano ya Doha ashobora gutsimbura ibyo by'i Rwanda ariko bitagendeye ku mpinduka zifatika. Afurika y'Epfo yo ibinyujije mu butasi bwayo bwa Sandefu yatanze raporo yemeza ko hari abarwanyi bagera kuri 400 bahawe ubwene gihugu mu buryo butemewe mu duce twa Ituri bashobora guhabwa imyanya nk'abasirikare ba FARDC banyuze muri AFC. Ibi rero akaba ari ibintu bavuga ko bishobora kwangiza igisirikare. Muri icyo kiganiro cyabereye i Goma, AFC yahishyize imbere ikibazo cy'abantu 700 bafunzwe na leta ya Kongo, harimo abanyamuryango bayo. Ihuriro ryatangaje ko bitarenze ku igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa 8 2025 nibatabafungura batazitabira ibiganiro bya kabiri. Ibi rero ni nk'uko bigaragara muri raporo ya JD ya FARDC, ikaba rero igaragaza gahunda yose uko imeze. Ibi twabashije kubitahura, reka tubibabwire nta guca ku ruhande. Biravuga ko rero bagomba gutsindagira ibya politike mu nzira y'ubutabera, gusaba imbabazi leta ku barwanyi bagiye bakoreshwa mu bikorwa by'ubwicanyi nka Kisangani, Bunagana na Kiwanja. Hari gutegura irekurwa ry'abantu bari mu myanya y'ubuyobozi ya AFC bazahita bafata imyanya muri Minisiteri y'Ingabo ndetse na serivisi z'ubutasi muri leta n'intwaro rusange ya Kongo. Amasezerano na Qatar agena ko agomba gushyirwa mu bikorwa bitarenze ku igenekerezo rya 29 Mukakaro 2025, ariko mu gihe hasigaye iminsi mike amakuru ava
mu nzego z'igisirikare cya Angola aravuga ko AFC ishobora kuba iri gukoresha aya masezerano nk'uburyo bwo gufatira izindi bwo kuba zakigarura izindi territoire. FDNB na FRDC bakoze inama, biravuga ko rero Irumonge kwigenekerezo rya 20 Mukakaru 2025 bashyize hamwe uburyo bwo kurinda ikirombe ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye biri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane igisagara cya Uvira gikomeje kugenda gisatirwa n'imirwano mu buryo bukomakomeye kandi bishobora kuza kuba bibi cyane, mu gihe AFC ivuga ko ihuriro ry'amahoro iperereza ry'ibihugu bibiri bifatanye muri urugamba bwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo bwagaragaje ko uyu mutwe uri gukora igikorwa cya gisirikare, aho imyitwarire y'izasaramba isa n'iy'umwanzi wahinduye isura yambaye umwambaro w'amahoro. Ibiro birashimangirwa na raporo yatanzwe muri GD nkuko nayibonye iragira iti amahoro atajyanye no kwambura intwaro AFC no gushyikiriza ibice byose leta ni intwaro y'intambara itarangira, nkuko rero babitanze muri ubu butumwa bwatanzwe n'abashinzwe ubutasi. Ni nuko dusoje abanywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye ufite ndetse abone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha byibanda cyane kuri politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.